Dobrodošli. Kupovina nekretnine u Srbiji zvuči komplikovano, zar ne? Često deluje kao lavirint papirologije i raznih neizvesnosti. E pa, zato smo tu, da celo to naizgled složeno putovanje pretvorimo u jedan jasan vodič, korak po korak, i da pokažemo najlakši put do ključeva novog doma. I zaista jeste, apsolutno. To je jedna ogromna odluka, i finansijska i emotivna. Puna je uzbuđenja, ali, da se ne lažemo, često i neizvesnosti. Baš zbog toga imati prave informacije i stručnu podršku pored sebe nije nikakav luksuz, već je prosto neophodnost. Pred nama je praktično mapa puta. Proći ćemo zajedno kroz 6 ključnih faza. Od onog prvog koraka pronalaženja vodiča, preko potrage, pregovora i papirologije, pa sve do onoga što sve zanima, poreskih obaveza i naravno olakšica. Ok, hajde da se bacimo na posao. Prvi i, verujte mi, možda i najvažniji korak jeste izbor pouzdane agencije za nekretnine. Zašto? Pa zato što agencija nije samo posrednik koji pokazuje stanove. Ne, ona je ključni, pravni i savjetodavni oslonac kroz ceo proces. Samo pogledajte koliko je uloga dobre agencije zapravo sveobuhvatna. Ne radi se tu samo o pronalaženju stana. Oni rade kompletnu pravnu proveru dokumentacije, pomažu u pregovorima da se dobije najbolja moguća cena i tu su čak i nakon isplate da pomognu oko stvari kao što je prenos računa. U suštini, oni su pravi partner od samog početka pa do samog kraja. Super, idemo dalje. Sada prelazimo na onu aktivnu fazu. Nakon što se pronađe odgovarajuća nekretnina, ona koja baš odgovara, sledi proces gdje se početna ponuda pretvara u jedan formalni, čvrst dogovor. Proces pregovora je vrlo jasan i logičan. Sve kreće od ponude koju dajete agentu. Agent onda pregovara sa prodavcem, a kada se postigne dogovor o ceni, advokat sastavlja predugovor. Onda sledi ključni trenutak, isplata kapare. To je obično 10% od vrednosti nekretnine i služi kao čvrsta garancija da su obe strane zaista posvećene tome da završe posao. Sada dolazimo do onog ključnog, finansijskog dela. Ovdje je jako važno znati da se procedura i troškovi značajno razlikuju u zavisnosti od toga da li se nekretnina plaća gotovinom ili se ide putem stambenog kredita. Hajde da uporedimo, da bude jasnije. Levo vidimo osnovne troškove za kupce koji imaju gotovinu, a desno, za one koji kupuju na kredit, lista se poprilično produžava. Na sve one troškove za keš dodaju se i troškovi upisa hipoteke, pa procena vrednosti stana, osiguranje kredita. Prilično je jasno da je put preko kredita finansijski, a i papirološki, dosta zahtevniji. I stigli smo do samog kraja procesa, do onih zvaničnih koraka koji prenose vlasništvo sa prodavca na kupca. Sve se naravno dešava pod nadzorom javnog beležnika, to jest notara. Evo kako izgleda taj dan D, korak po korak. Nakon što se potpiše ugovor kod notara, sledi isplata u banci. Sa potvrdom o uplati vraća se nazad kod notara, gde prodavac potpisuje jedan ključni dokument, klauzula in tabulandi. To je u suštini izjava kojom on potvrđuje da je primio novac i daje zeleno svetlo za upis novog vlasnika u katastar. U redu, kupovina je gotova, ali sticanjem nekretnine stiču se i određene poreske obaveze. One su značajan deo ukupnog troška i zato je jako važno razumeti o kojim se tačno porezima radi. Ključna stvar kod ovog poreza je sljedeća. Plaća se samo jednom i to pri kupovini starih nekretnina, onih koje već imaju neku istoriju vlasništva. I ono što je jako važno zapamtiti, osnovicu za porez ne određuje cena iz ugovora, već procena tržišne vrednosti koju radi poreska uprava. A kolika je stopa tog poreza? Pa iznosi tačno 2,5% od tržišne vrednosti nekretnine koju je, kao što smo rekli, procenila poreska uprava. Za razliku od onog prethodnog, ovo je stalna obaveza. Čim se postane vlasnik, nastaje i obaveza plaćanja godišnjeg poreza na imovinu. On se plaća svake godine u ratama dokle god je nekretnina u vlasništvu. A ovo je specifičnost novogradnje. Umjesto poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine stana direktno od investitora, plaća se PDV. On je već uračunat u istaknutu cenu stana, a stopa mu iznosi 10%. I sad prelazimo na jedan, rekao bih, lepši deo. Deo koji je posebno važan za sve one koji po prvi put rešavaju svoje stambeno pitanje. Država, naime, nudi prilično značajne finansijske olakšice. Sad, ako je ovo prva nekretnina koja se kupuje, sljedeći zamacije su bukvalno zlata vredne. Postoje 2 vrste olakšica, a sve zavisi od toga da li se kupuje stara nekretnina ili novogradnja.
Da bi se ostvarila neka olakšica, moraju se ispuniti ovi precizni uslovi. Ključna su dva: da je kupac državljanin sa prebivalištem u Srbiji i da nije imao nekretninu u svom vlasništvu od sredine 2006. godine. Olakšica važi za površinu do 40 kvadrata za samog kupca i za dodatnih 15 kvadrata za svakog člana domaćinstva koji također ispunjava uslove. To na kraju može da predstavlja ogromnu uštedu. Iako možda deluje složeno, ceo proces je, kao što smo videli, zapravo vrlo logičan i strukturiran. Sa pravim informacijama i pravom podrškom, put do novog doma postaje mnogo jasniji. Ali ostaje jedno pitanje za razmišljanje. Sada kada se znaju koraci, šta je sledeće što treba da se uradi da bi se neko zaista pripremio za ovu veliku životnu investiciju?